ओम श्री परमात्मने नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यदिपदिपदभृङ्गं कौशिकाब्धिशचन्द्रं षडरिपुमदशक्तं वादिशृङ्गार्यभक्तं कमलनयनमार्यानन्दपर्यैकशिष्यं सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरागातराज्वाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान् को अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा भगवान सर्वेश्वर वागै वाङ्मय मूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण नित्य पाठ अंतर्गत चतुर्थ स्कंद को पाठ चलिरहेको छ। आज 27औं अध्यायको पाठ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ सप्तविंशोऽध्याय। नारद उवाच इतं पुरञ्जनं शत्रगौ वशम् आनीय विभ्रमैः पुरञ्जनी महाराज रेमे रमयति पतिं। स राजा महिषीं राजन् सुस्नातं रुचिराननां कृतस्वस्त्ययनां तृप्ताम् अभ्यनन्दत् उपागतां। तयोपगूढपरिरब्धगन्धरो रहो नु मन्त्रैरपकृष्टचेतनः न कालरमो बुबुधे दुरत्ययं दिवा निषेति प्रमदा परिग्रह। शयान उन्नतमदो महामना महारतल्पे महिषी भुजोपदिः तामेव वीरो मनुते परं यतस्तमो विभूतो न निजं परं जयत्। तयेवं रममाणस्य कामकस्मलचेतस क्षणार्धमिव राजेन्द्र व्यतिक्रान्तं नवम्बय तस्याम् अजनयत पुत्रान् पुरञ्जन्यां पुरञ्जनः शतान्येकादश विराडायुषोर्धमथात्यगाद। दुहित्रीर्दशोत्तरशतं पितृमातृय संस्करिः शील उदार्य गुणोपेता पौरञ्जन्य प्रजापते। स पञ्चालपतिः पुत्रान् पितृवंश विवर्धनान् दारैः संयोजयामास दुहित्री सदृशैर्वरैः। पुत्राणां च भवन् पुत्रा एकैकस्य शतं येर्वै पौरञ्जनो वंश पञ्चालेषु समेधितः। तेषु तद्रिक्तारेषु गृहकोशानुजीविषु निरूढेन ममत्वेन विषयेषु न बध्यत। इजे जाग्रतुभिर्घोरैर्दीक्षितः पशुमारकैः देवान् पितॄन् भूतवतीन् न कामो यथा भवान्। युक्ते स्वेवं प्रमत्तस्य कुटुम्बासक्तचेतस आससादस वै कालो यो प्रियः प्रिययोषिताम्। चण्डवेग इति ख्यातो गन्धर्वाधिपतिर्नृपः गन्धर्वा तस्य बलिनः षष्ट्युत्तरशतत्रयम्। गन्धर्व्य तादृशीरस्य मैथुन्यस्य सिदासिदाः परिवृत्या विलुम्पन्ति सर्वकामभिनिर्मिताम्। ते चण्डवेगानुचरः पुरञ्जनः पुरं यदा हर्तुमारे विरे तत्र प्रत्यसेदत् प्रजागरः। स सप्तभिः शतैरेको विंशत्या च शतं समः पुरञ्जनपुराध्यक्षो गन्धर्वैर्युधे बलिः। क्षीयमाणे स्वसम्बन्धे एकस्मिन् बहुभिर्युधा चिन्तां परां जगामार्तः सराटपुरबान्धवः। स एव पूर्यं मधुः पञ्चालेषु स्वपार्षदैः उपनीतं बलिं गृह्णन् स्त्रीजितो न विदद्भयम्। कालस्य द्वैता काचित् त्रिलोकीं वरमिच्छति पर्यटन्ति न परिस्मन् प्रत्यनन्दत कश्चन। दौर्भाग्येनात्मनो लोके विश्रुता दुर्भगेति सा यातुष्टा राजर्ष हेतुवृता तत्पूरवे वरम्। कदाचिदटमाना सा ब्रह्मलोकान् महिं गतं बभ्रे प्रियव्रतं मां तु जानाति कामोहिता। मयि संरम्य विपुलम् अधचापं सुदुष्टं तातुमर्जिनैकत्र मदयाच्याभिमुखो मुने। ततो विहत संकल्प कन्यकाय वनेश्वरम् अयोपतिष्ठमासाद्य बभ्रे नाम्ना वयं पतिं ऋषभं यवनानां त्वां वृणे वीरे स्थितं पदिं। संकल्पस्त्वयि भूतानां कृतः किल निरानरिष्यति। द्वाभिमा वनुशोचन्ति बालावसदवग्रहो यल्लोकशास्त्रोपनतं नराति न तदिच्छति। अधो वदस्व मां भद्रं भजन्तीं मे दयां कुरु एतावान् पौरुषो धर्मो यदार्थः ननुकम्पते। कालकन्योदितवचो निशम्य यवनेश्वरः चिकीर्षुर्देव गुह्यं सस्मितं ताम् अभासत। मया निरूपितः तुभ्यं पतिरात्मसमाधिना नाभिनन्दति लोकोऽयं त्वाम् अभद्राम् असम्मताम्। त्वम् अव्यक्तगतिर्वंश लोकं कर्म विनिर्मितं याहि मे पृतना युक्ता प्रजानाशां प्रणेषसि। प्रज्वारोऽयं मम भ्राता त्वं च मे भगिनी भव चराम्युवाप्यं लोकेऽस्मिन् अव्यक्तो भीमसैनिकः। प्रज्वारोऽयं मम भ्राता त्वं च मे भगिनी भव चराम्युवाप्यं लोकेऽस्मिन् अव्यक्तो भीमसैनिकः। हरि ओं तत्सदिति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां
चतुर्थस्कन्धे पुरन्दरोपाख्याने सप्तविंशोऽध्याय। हरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। भक्तवत्सल भगवान को, श्री कृष्णचंद्र भगवान को, लक्ष्मी नारायण भगवान को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान को, राधा सर्वेश्वर भगवान को। जय जय श्रीमन्नारायण।